ma toe fuata'i mea upu. Pei ona tusia fo'i le atali o le tagata. E ti ngā o ia I mea tele, e ino sia fo'i o ia. Au o whai atu ia te utou. O mawai on sau e lia. O lātou whaia fo'i ia te ia mea uma na lātou loto ia. Pei ona tusia ia te ia. O le tala na o te tala noa I lo finangalo I nei tae au. O le toe fuatai o mea uma. The restoration of all things. O le o lea ua tala noa Iesu I ona so. Ma whai maila na tala. O loo tutu mai I nei nisi o outou. Po o tutu mai nisi. E le o ia te I lātou le oti. Se ia lātou wa aia le mālo o le atua. O le Lela wa umana whaile tala Iesu I ona so. Ma maila la tala le tuspa ia. Na wa umaso e ono lono inga pe ama le vai aso. Ona ave lo lea Iesu ia. La walia Petelu, Iakopo, ma Ioane I le maunga. O atu loi le maunga. O ina lātou wa ai le wheliwa ina o Yesu, the transfigure of Christ. Na lātou I loa ai mose. A o mose wa leva na oti. Na lātou I loa ai Elia. Tangata wa leva na o. Ua lātou I loa ai Yesu. Se va ainga fai maile a o le tala le tuspa ia e fai ngatai ona lātou wha matala e oa I le la eio Yesu lātou tele I loa pe wha pe feo na wha matala le pae po le sina sina o le la eio Yesu. So wala tuwa aia se mea. E lei mawhau iai. O le winga o le talavoi lea. Wa te I ale Aloalii ia. Wala tuwa aia Iesu whaapea. Mana tua le fata umana fai ai le upo Yesu like 6 days ago. Ono aso taluai. Fai mai e iai tangata. E le feoti.
se i o latou wa aia le malo o le atua. Paua le mea i loa e iutaia. O le malo Israelu. A ua whaalongo nei i le tala lea Yesu. Whai mai. O le tangata e le oti. Tātou teilo atu le isi malo. Leala. Ua whaalongo iai le awali ia. Po ua whaalongo iai le au so uma. O le tolu le ua ave Yesu i lungo le maunga. Ma a matai o na whaailoa iai e Yesu le toe fuatai o mea uma. Ona o Israelu po o iutaia o le ata lea e ua iloa Mose aua fo i o Mose nana tai mai le nuu sa nofo polonga na amele iai e le atua le tūla fono a tai o i le nuu e tau o le nuu na fola ina. A tusi mai lama le whenga inga tuai. E sau Elia. Ale mafuanga e laina sau Elia. E avatu tangata i le malo le lalo langi. Le malo le langi. O Israelu. Lau tele i mawhauwhaua i se malo i tu atu o Israelu. Tasi ale malo lau te iloa na ale malo Israelu. O le latu manatu le, o le malo le o le atua. O e ilo le malo Israelu o marte mine. Tu sai matua fiu Israelu o restore malo. Ai sea. E te ilo atua. E iai kersiano. E iai tal tolunga fa iutaia. E iai tal tolunga fa Mosalemi. O lea tu ai ngā tal tolunga. Ua mix up umal mea. O lea ngā ua i le plana lea tua. E amelo na malo i le langi. O Mose langa sau e amel tangata polonga. E ame i leisia nuu. Pa whai ai le malo le na. A ua whina ngalo le atua. E sau Elia. Na te amatul tangata polonga leile lalolangi. E ame i le langi.
I le mālo le atua. And that's the restoration of all things. E le mālo Israel. O le mālo le langi. Elana. Ta ua i loto se mea tu wina lava i le atua i loto e o i le kalesia. Po o ai ale mālo i le lalo langi. E nei se mālo tu mau. Whatever man can do, le fa mau kuinga se mālo. Al sili. E ke mau al mālo le atua. Because if you don't really know the kingdom of God, nothing will restore. Na o mea 𝚘𝚙𝚢𝚅 mea o mālo langi. Paua lea o tangata e mawhai na toi fuatai le lalolangi le nei. O tangata la ko kei lor mālo le atua. Lea la e whaalongo so o lea e o e tusi opuma Farisaio ma tau le ingoa tangata leo Elia. E sa ua fe Elia. E sa ua fe Elia. E sa ua fe Elia. E o tu le maua. Ai la tau va ai a Elia. Failo leo le latou, wa tei, ina ua ai a Elia. Ai mai lo le latou tala pe telu. Hape matou nofo e fai se fale o Elia i nei, ma se fale o Mote i nei, ma se fale o Iesu i nei. Ele i le ai. Awawu si la fia Iesu. Ua oso le te itu le mei. Le te iale ua whaavalvalea ma le whainga o lea tala. Ua fui whaapena le mea. Na ona e te ia, na ona e ofoa. E oso loa whau se mea. Ai le o le polkalame na le atua. O le winga o le tala voi lea. Preparation is vital. Mele mo le tā pena. O le mkua ka ua. E te le tā pena loa. Whaafua sei loa. Ia oso lo te i tu le me. Au le mea lea e fina ngalo iai lea li. Mele na. Wa umaneina ma ai ia Elia ma Mose ma Iesu i o. Failo ia Iesu. Tapuni. Aua le i o tau ta ua i seisi. Fai mai, fatali. Se i toe tū mai le atali i o le tangata. Na ie woti. Langa o le mea pitosilia le na fefe le tangata. O le alu e oti.
mai loa. Alu atu lo fai mai el fo mai. Mo le ai sao ngā. E toi fiu a toi wha ma fau fau le leile lalo langi. Wa matona ma fau fau po tua le whai e tanua ia. Po tua le awhiling o le mea. O le avoka. Pe tanu ia i nei New Zealand. Pe tia o ia, pe tanu ia i Samoa. Pe tia ia Sami. Like, do you know that death is the last enemy for you to face? Le malo ale so. Ale mele le fefen so. E fefetele so. Da vai atua o malioti. Ai fato a fa alongo ale. Wa sa no mai se tangata. O te alu te oti o te sawai. Fai mai lona la tau tala. Yesu, le mau te wha alongo lava. Le a oa o e tusi upu. E ta sau Elia. Fai mai lo Yesu. O Elia lawa toi fai. What? He's gone. Nasa wala fea. Mai Mose. Nasa wata itai atu tangata. Tu iai mal tu la fono. O tu la fono. Aua. Afa pe fai atu. Au te ngaui. Au te pelo. Au te muri lua. Na mata o sa o fa pelo unofo. E se fulane aua e. O toi a o ti te lo le aua. That's the problem with the law. Elia. Na saue salu le ala. E saue le atua ia te oi. So Moses and Elijah had different message. O Mose tua mari e ke te loka maru. Pe fai te tua ino le tua ia te oi. Israelu! Pati ngā le tua ia tau. Alfa alongo to Israel. To le oti a o mai. It's like cursing every day. Pengi feku ia so uma. Ai fai mai le tala o Elia.
na te sau e ta pena oe ia fia le atua e sau ia te oe. Mai Yesu na sau leo Elia Eleiloa o Elia lea o langa launga leo le fai melena fata ailo muli ane le vaenga awoi o Yohana le papatiso le pai mai, na sauvo Elia e teu outou, ai ko ngofo ima ki pile ulo Elia. Alai ko ke mimika ia moseu, e fai masasa o kou. Are you okay, church? E na sau Elia, e ta pena outou ia fia Yesu ia autou, e tonu na foi matipile ulo i Elia. Awa. Awa le plana le koe ave Elia. O le mata upula sfurtasi al tusi o mata iu. E te alu e fai tau pe a leva. Na fai a Yesu I tangata. Na tau oi ia Ioana le Papatiso. E ala tau ai. O le ala tau ai ia Ioana le Papatiso. E pei o le e whana I le vatetea. Awa. O tangata sala. Ma te lona, o le unga oi. Tama vai fa putua tupea. E te latu I lau te tongi ko tiki limas fupa senga de taxa o kip. Wa o matamana. Male awanga sala. Male awing wainga. E fai mai, Yesu, o le hala tau wa ai ia Ioane. O ma fau po o la ngona o tangata anga sala ma te lona man. O le launga Ioane. To le pei o le lele le wanga le lele le wakiakea. Apea lo tangata anga sala so le oai le fia lele le la le luaku. Na mala au mai a Ioana le Baptiso al waktu male kuni e tangata anga sala ko kofu le Baptiso nga Ioane. Waktu male au nga oi lea ko kofu le Baptiso nga Ioane. Anga mose out. Ioane. E sulu ia tanga kang sala. Mengai. E ia ika ngaka e la unga wha mose. E uma e ngar kukulinga o kangaka. Matanga ka e la unga wha yang el bapkiso. Nga ke lo miri kangaka.
Mai lo Yesu. Tei lo. Outou. Na a mata mai a Ioane le Baptiso. Kau whao le malo. Ala unga Ioane. E nei se koe malok. Na sao e tuli moe. Ana no whao ka pe o le lele whonga lele wa e o la unga le malo. Tu lunga tangata la sala mai soli. Anga I fo ia mo te pingi fo ke nia kako. Au Ioane. Oh. E mga o mai e wakako. Te mina u whae tangata sala. Sanga sala lai alofa mai le atua. Ia whai aku le tangata sala I te lona. Ke sanga nga o ialo o ia whangi lai alofa mai le atua ia te oi. Whai mai, na mata mai a Ioane. O tau whao e tangata le malo. O le asa tau vai a Ioane. Tau te vai atu a Ioane. O stangata e nofo te tonu o te whala se tupu. Mauna ofu mānaia. Aole ma ai e tangata a Ioane. E leisanga mea ai ai. E fia ing. E leisanga vai ing. E kati alonga ofu e ofu. Ai a saulanga launga. Ka fe le wha makalanga o le ngofu hali I o le kupu. O le Ioane se fulma le wha. Tanga tusi lo vai. O le Ioane se fulma wha. Ua wa ai atu Yesu I ona so. Ua popo lea. Ua wha noa. Whai mai Yesu I ona so. Don't worry. I have mansions for you. Yes. O le launga Ioane. Na te whaamatala atu mea o le malo le atua. Oe lea. Wa ualo ofu wa leisisi ofu. E te aluaku e ofu. Aulo. Oe lea. E tau leisa me te tō whai. E te aluatu o potu o le whale o le tupu. E te ngofo ai. Teimi nai tangata mativa. Kele meo le angasala koe makiva. Ko whai atu I lesi tangata angasala pe mativa. Ka kisanga ngofo ai aile. Ai wa aile tamo mo e atu. Ioane, papa tiso taita. A mai le vai le nai o fufi ai lo ulehanga. A mai le vai le nai o whaka ele ai lo uami o valea. I want to restore everything. No, like, it's a man, na yol melea. Olo sau malama lok. Aua, o le autu si up. E o mai loa,
tutu mamao mai ama tilo mai a Ioane. Tingana wa ai mai le la unga pe o le lele le u. Tingana fa longo mai le la unga fa ofu aulo manonofo il fale. Because la kokele ele o fifa ele o kifia kilo le upu la fa makala mai. O la kilo tanga kala la unga mai malonga ofu la ia la fa venga mako aku se vai o lula e ngai. E vai mau la lo ia Ioane el baptizo. Ala o mai sa loko. Sai le malu. La o le tu la fono po le kuspa ia po le a. La o le upu le atua. Ai au mai ia Ioane. E look down ni le. Fa pelo le atua. Yeah. You missed the chance. O misi el tangata le mea. Misi la mangoa. Tangolo lea tua ilanga Elia. Koe awe. Thank God. God became a man. Wa fio mai le atua. Wa liu tina tangata. Melale, na vavao ai e Yesu. Awane i lato ta ua le mele na lato va ai le maua. Ua feli ua ina le kerisa. Ma le tala le a Yesu. Se ilonga lava e toi tu mai le atali i o tangata. Fai mai le tala le tuspa ia. Ua ta ofi e soone le tala lea po le saunoanga le a Yesu. E alu e oti. To e sauai. Ona. Ualu Ioane. A ua misi e tangata le amanoa. Ai te iloana. Le manaia i al tala le a Yesu. Fai mai ele ai se profeta. Pe Ioane. Awa o profeta umba. Lantou teo mai e tau atu. Le mena fai mai ai le atua. Au Ioane. Na sau. E teu oe mau. Ina ia fia le atua ia te oe mau. Fai mai lo Yesu. A le wala tau o fasi Ioane. Pe lau ke le i fasia fo Ioane. Nga ingo ia Ioane. A ua vai mai Yesu i tangata nga salama. Tangata. Lalingol mea. Te lona. Vai mai nga le tau fau ina. O le la unga Ioane. Vai mai Yesu. O tangata na o le malo. Vai mai lo.
e le aia se perfetta e silia iangi. Ai fai mai. Ai ai le sili atu ia ione. Pa mai, o le tangata au pito iti. O le malo le atu. O le tangata whaatau waa. O le malo le atua. Longwinga. Tamawana le la tua i le whaitotoa o le malo. Toto e apa ui fafo. O le winga tavalia. O le toe tangata na o le malo le atua. E whamai. E silia ione. Mai. Aisea lainga sili le tangata na ia ione. Aua. O le maha nei ai o le tangata fo i lea na te sau e whaamatala a Felika. Ai ngā o iai. Ngā ewa ai. Le ai. Aia. Ia, o le kala lo anti. What? E te whaalongo iai a whamatala nei le maa lo le atua. So le maa ngai ia. Whaku, ngā ewa ai. Amai, le ai. Ea, o le la unga le mako whaife au. Mena e se tangata. Kusape ke whakau waa i le malo. Ai a whai o lai te i le malo. E kei lo le leia whamakala le malo. Langa o le mele i lo ai e te i lo le malo le atua. E kei lo le leia me o whaasao o oe. Mo umang koe restore lo whaikala. Sangu tu osor ka mamartinga. Au toi whaaleleia uma mea na. Langa o tangata o le malo le atua. Tangata e teu e ia mo le atua. Hallelujah. Ngai whaapelia. O fiwa kau kuulea mi o lea. Oh, can you pray for me? I'll pray for you. Thank God we pray for each other like, like. Whaine o oe o le tangata o le malo le atua. E te tau mawhaia oe ke sui oe. Au awui o oe o le teu wala. Kia ngā oe ka whikawhiri palpala o lou ofu. E te rongo fia le tangata whana le whainga helo. Ngā ngā rua komano o palpala kongi oe lifo sa tia ka. Ia le laua saule tangata voi le tālava. O le a inga. Pai mai, ko ai ngā ka maiki ngei. Ai tate i lolo e ta ita. E le hanga le ofu mea pe oi palapala. Wata i loa ta ita. Nuti. Umana tau le waya.
Pai atu a mango, natu hao mai. Sau, holo i ahuli. Me o whaila ufanga. E wa waku, o ulavalava ko ka, kei loe. O ngā usaua me lo ki ngā, kei lo sui, o kei lo ka ofu. Ofu, o ai whaia mea uma, wharkanga mea, whaile umu, whaile. O ka saua whaila o ka o lua ma whaila o ainga. I've been through in everything in the home. Aisea, langa ngā wala mai ai. O whapele a son, e sere maanga ia. Ta te lo wha matala, le mea ngaka iai. Me voi lea, my relationship with Christ is so close. Aisea, mo over ai iai. Au te talo, makitala ngoa lea lala mai. I talk to him like I face to face. Like that. So whanau te launga. Ki re wha makalakungi au studies mangia, even though I study. Au te wha makitala i kia te ui, mea ngā uwa ai ai. Why? Nanga o tangata o le malo le atua. Me volena, e te whaai atu i lou o langa whaaleanganga. Se kusape palpalalo la eipe ke le mo se mea pe la kikir whale ngai te alala ai le sawa a lou o langa pe o le lele le uvanga. E te nofo atu le lalolangi. Sa o arkala o le isu e songi me manongi o le langi. E te nofo le lalolangi. Ai wa ai o ta mata i le aulo le langi. Mata utia o le langi. Me ngai le whase e ai ka kou. Me pe pelo o le lalolangi. Praise the Lord. Hallelujah. Leiti oa a whai mai Paulo. O ka whia alua. Ele o whai mai Paulo o whia oti. Kau tangata e masangi a Yesu. Ele i muli Paulo i a Yesu. Ainga maa i ai. Ao le alungai. Ia le pata. Oi whea. Na taia. Hawa lemang maliu Yesu, o lemang a whio Yesu i langi. Ai whalongo i tala Paulo mo moko lito ta usfuma lima. Tole, pea laiva ai ai. Ai sa onga va ai ai. Oi. O Yesu, let sa wa mai ai. Pai mai Paulo. Oa uanga muli ava ai. Sa le kakau o ova ai. Pea o se kama whanau le au. Ko tiki au le wa ai. But I saw him. Not from this eyes, but the eyes of the Spirit. He saw Jesus. O le makua fe soang yanga i lo uloto. O i nafo i lo tali tonu ai. O te ta oto i lo moenga to titia uoti. But I saw him in the room. It's the Word of God. I saw the Word of God. He walks like a man in the room. Lea lau te ora. Ai asa no te vai ai.
Au whaamatala la Yesu. O te whaamatala Yesu ngā o waai ai. O leo te waai ai. Church. Ele o kusi e whaitau. I study. Pau ale o le mea whae ai launga. O le mea waai ai. Au ngau te oi me o kala wha alongo. Aisea. Si langa e sau fo i mea kau wha. Pea no whai atu. Na ona ova aia i le vāvenga. Ko ualu o ta oto i le moenga i le pō. O loi maka o le oli oli. Whai mai lo uloto. Ma o wha ngau mai le loku. O hau o le aktari o le whai whai au. O lo o langa a toa le loku. Oi wha a pehe a o te iloa oe. Can you help me to know you? Sau wale malamalama i le langi, pisi lumo umata, o kere malamalama ai. From that night, tau tala le melea, Lord, can you help me to know you more? That's why when I pray, I mention this, Lord Jesus, help. Bless them with such a blessing to know you more. So don't just go to church. Awa nga e su mai lotu. Langa foi ngofu foi kongo farsa mea fa le to nungale lalolangi. He whawhitai le atua. E uia uaru elia. Wanga, sikama i kaimia ngā lue elia. Ia Ioane le baptiso. Sikama i kaimia. Even though sikama i kaimia. A o le whao ngā ina Ioane le papakiso e pe o le ue lele lea. O le whao ngā ina o Ioane le papakiso, o le whao makalanga o le maota o le tupu, o la ei o le whale o le tupu. Lea la lengi tala ngō Iesu i onga soo, i ngō vai atu pa pole, nā na whai atu au Iesu. Tele mea. O kote na nofo le maota o le utama. O te anu, ai o te sau e vatu au tau, so that you will be with me. To where I will be. I le mea lela walu iai. Te mga ko, a ewa ai e le kuli oto mai le au so, whai mai. Se whai loa marika maa, whai loa marika maa. Nga whaangoa ngoa ngei a ngā i le lei al wha makalanga wa kunga. I le ai, le oki e. Pia ngā lakwa e moe e alange. Ngā lasan ke ngai whaila operation. O te leilo, tōne. Ingar vise au sore lea marka penga ngal me ko uia ia. Ha pia sore, seki al mole oki sore. Afal valu. E wha moe ma. Tole pea lima minguki. Tana uma o whakuia, just, tas fia. Kasu kasi. No winga. Afal valu, afal iwa, afal sfuru. Ofale loi pula o whaile operation. A opinga mo nyam koe pula mai. Mo whai lunga plei se me ki ngā. Everything is fine. Lela u whai aku iai. Ola e lea menga whai. A me ngang kura camera i kongi ake oi. E lo uma ia me uma. Whakoe ha.
Ora kulofa mer for mai. Everything is fine. It's good. Hava kule fia se o afinge. O fia o kia ngafi. O muso ka uso. Vakula ele fia lo mako pe o faku ngai. E o fia o tia. Ava melo mako le ai. Ko lus fu mon kup kausanga ke o lai. Longo winga o kioki sala. Ala winga la utala. Ona mana ia yo tala le a Paulo. La ele fai mai. Wa ufia alua. Awa foi fai mai Paulo. O le fale lea. O le fale pitanga lea. O le o ia. Fai mai lea. Wa saunia he lea tua le fale. Ele I fai e lima. Ele o ia. Fai mai e au ngora fa pe Paulo. E sivia ko le fale nga. Awa e tu sa pe te le fia ui. As long as you have the body, your friend is oi. O le ngona la wo oi. Mela le na, e te no te wha longo mai au te ata uai. E isi o atali na leo vaa, ingo ia eka. Mela na, e toi nata matua vai, e kau kuanga lunga ki ngana mai, eka! E kau fuosi kama o lai. O le hoi ngā. Pe whaalonga tāta maiti. O le hoi. E te pole alo te whai maita te le fia oi. E te alala i le wharisā, ma e oi le pisa ai. A whapele no foi o lumo le tamau le ainga. Mai waka oi ia ke oi. O whapele. Whela I le tino lea I le whaia e lima. Laua sau nia e le atua. Mo au. A o le tino lea. Na o tangata o le maa lo lea tua. Ai se ha. Wa umau na whaia I le toi tuo Yesu. Le tino le na. Mela le na whai mai Yesu. Aua ne I ta ua e seisi. So walu mua te oti. O sa wai lea. E sau Yesu malo na tino toi tu. Whanau fo wina le tangata o le maa lo le atua. E te iloi, o le mele au ngā ile mo le tino ele I whaia e lima e le oi. Ngā keiloa pupuru le misa a lau susunga maoi. Uwe nau na oi a palau vale le ai whaorai. O sana ma o sana. He whea. O le au ngai o le tino. E le I whaia e lima. It helps us to face all the consequences of all the bad things we go through. Like, latu nei, ia tangotango le fo ma I le mea leo, o lo ua whamai, kua malo ke le lo oe ua. Ia ngofa lea.
What did you do while you were young? Oh, I'm sorry. I used to be an athlete. What sport did you play? I used to be a weightlifter. Gold medal as a weightlifter. Fai mai la kala fo mai. Le ki o amalo fa pelo kingo. O va e ku ai ala ve ar kangaka. O ve malo. La ve fa le aga. Ole ta o il melia. Le la o pe o oi fa le tino. Pa peso le sa o malo vai. O la tu neva me fo ta tala ele fo mai. Au vai tu mo meu o fangu. E vai sa feino ele au ta alo o vai ku to le fangu nganga wingo vai. Oh my, this is very dangerous. Oh my, suka kele suka I meio drugs I va tole. Kuliki a feoki fu se il au la kapia. O la mi mika il malole maso. Ai le lo. E hele kai mi e oi. Le au oi sili nga. Kam venga malo ya soia. E le lo. Ai ai le aso. E oi ai. O lau sunga fo ile te ingu ava mai. Ula ka paa mai pelo solo apea. E kasi alo o inga. A e fiwa so loi fofonga ile oi. Taimina, wa e mana o e sui lo tino. But the only thing you can find a new body is the resurrection of Christ. O whawhetai ala I le atua. E ui ai ti ngā le tino lea. But I thank God. Onga o Yesu toi tu. Wa o loko kelea ia o ke ola. Au saula e whai mai ta mamati nā matu. Wa le mea lea la inga o lo ua lofai to inga malo ma ko pa whai mai nye tau. Se koe lot fulman kup kau tanga e. Lela ko ki au fixa fulu. Ora koe lot fulman kup pestor. Ala. Ka lela vai o ia koe nei lot fulu kau tanga. Lai e se lo whawhakai le li se ua whingelo so alo o Jess e maa sangi al mele ma ke olo my Jess e ke vai mai lofa mai Dad, don't worry, you'll get there ama orfa mai don't worry Dad, you'll get there o vai kum soli e se maa ngai o le mea it's an encouragement for me. Hallelujah. Apea, sa oa. O kere sa ue whamakala ku ngi mea ki nganga o wolai. Au tau whamakala ku. Le tingo mā ngaia. E maua ia Yesu. Mai te whati mo Yesu. Praise the Lord. Amen. Leala. So isi ko so ko spai. O le wingo o le tala vo lea ua toe alu Elia. Po ua toe alu Ioane le papatiso. Ai tuli loa mai ale tala lea Yesu. A o lei titi o le malo le atua. E silia Ioane le baptiso. O lona winga. O tangata o le malo le atua. O lo la tu wola. Lako ke faa le leia le awala o le atua. I le isi tangata. Leitioa
whai mai ia. Apela amoi i le atua. E apea 5. E te koe au mai aso toma makomo. Ma mai le atua. A 5. O koe whaola inga so toma. What about 40? What about 30? What about whapestole so kama ko ole fia afe? Ai mawhaia e to se fu. O ai to se fu. Tanga tol malo le atua. Apelia. Amu ia se loku. E iai ni tangata o le malo le atua. Langa o lalato ngā luenga le e whai. O le wha le leia o tangata. Inga ia fia mai le atua. And that's my prayer. A wafoi a tu mai le drama team. A o ni tangata o le malo le atua. O le la unga la kou lai whai mai. Peia o le ue whanga i lea. A tu mai le drama team, they just entertain people. Nga o ngā pē kuku mai e whaafia tangata. I'm telling you. E le mangai. Mena te vai le lotu. Ua tumu le lotu i mea whaafia fianga. O le aso ula ngona a pepese mai le au whai pese. Ao tangata o le malo le atu. E lele mai le ule na. Na e sau lau ta vale te whaanoa noa. Na o na pese mai lava o le au whai pese. Te whaano kua lele lau loto i le langi. O le loto na whaanoa noa ko restore. Nana watua tango o Facebook scroll i lua ka pē uma mea lai whaamale valea lai kukong. Tango tu tō lua han au koe whaianga mea keti. O le aso ula ngona Our husband, oi. O le tangata o le malo le atua. E te tangi atu, ai tango mai so loi o loi mata. Po totu e vakule, whaanoa noa. Tali mautu. Koe whai e lei. Amu ia se a inga, tu atu le lotu whantoa nai, ala iei tangata o le malo le atua. E whaale leia, inga ia fia le atua. E waku te tau ai. Ale ai losa tangata o le malo le atua. Tole, e o alfasikalo e kaua i misa ia. O inga ai ale. E te vetu o naita mai mea pai a kuwe vesi. Taile li i lewa tatu te inei male fionga le whamasino. Whapesori. O whawhetai le li. It's really blessed my heart. Aisha, o lau ta talo lea. Ia oni tangata o lea tua whamasino. Aisha, e o a ile ka mama le ka li iwa kuku oi o.
Wa le ilo le kasen le sik tasen. Pota wo imisa no. Wa va longa tu le bele ko purta ko tu no. We need people for the kingdom of God. Why? To restore everything. O toi misa le uso ma le uso. O toi misa le ahinga. E sa oilor tala ti. Se malor ko wainga. Awa kuai. O fasili oia foa. O ilato uma sili aku ya yongel papakiso. Tanga tol malo le atu. Afai ngai ka wai misa. The problem is elai se shol malo le ko inga. Afai o lai fese ese ha yele kalesia. Elai se shol malo le atu. I'm not judging. Tato uma, a inga i ole, a inga fo ilisi. Na o tangata o le maa lo le atua, lau ke lo for fa whikau tino. Ilo nga ngaka lok, o tangata o le maa lo le atua. Because people can go to church, but they are not people of the kingdom of God. A share mai il versipi, e la ngonga con il versipi mangui o la tu loto. Esa orka ngata le malo le atua, e fa makala le mea mangai e le lei ai, e fia Yesu. Langa o la utatalo lea, o kile o kakalo ia mangai se 𝚘𝚑𝚘𝚒𝚘𝚡 pe mangai se ufai pese pe mangai nti a kongo pe mangai lea. My prayer, ia iai lea kua i. I can easily close the door of this ministry. I can easily do that. Pengo fiang kang kapungin lok. Ay siya, elaya se winga fayay. Ay leila ko. O tele fay ko lo ki fiaf kapungin lot. But I'm scared. O ke fe fay siya me. Ay leila. That's my prayer every day. Leatua, I can't live without you. Okay, fine, Leatua. That's my prayer every day, Leatua. Hele mawhainga uola e ngoma oe. Hau sau fai le lotu, fatu. Kele mawhainga uwa ia le loko. Pena vai ate, lua inga na matai lotu. Ma fai farka vale. Ma fai ala ukala, wala ba ka ko I. I didn't pray to have a big church or aisia, what facility lea. Ea, e ke mawhaia. Awa, I o ke mawhaia. Wa fai la manatu, ia le leila o fai pese o mai tangata, ia le lei 𝚘𝚑𝚘𝚒𝚘 o mai tangaka, ia le lei le ai o mai tangata. But the question is, God here? Langa fo mawhaia ka ko whaia me fia. That's why churches are full of sports and wa vae me fo ye kau. Fa manga ye le me ele whaia long ka longa mangia. Ye le ko fia mai tangata lok. Fa fo. Kene mga uya ke o ke sau ka 𝚑𝚘𝚑𝚑𝚜. I'm sorry, but I don't want to miss God. O foi lo ainga. La ka kar ke ngofo ma over ai. O foi aso ia. Ke fa pe ko ka lo wa fingele o ke fa pe ko ka lo wa fingele. O matu tu amba tu. Wa aloalii lava.
Ia whai mai malesi, le la wala matu o i loa. Mai atua, wa tupua, a ufasili atu nei tatu lotu. O ai wo o tu teilo ufale. Ke lorka kulo kwele ia o kuikai. A le lotu le nei, nga uma ilo ulima mea uma. O te no whau mo whau. Ele ma whai ulima nga o. Thank God I have pastors here. O fia ala uloko. O nofa ile ufale. O mai mai le lua kolo. O ka o ko ale le fale mo uwhapea. Thank God for my pastors there. They look after the church. Uwa aia tu foi. Ia mam, oka. Kai mingere ku mai ia mam whapea. Sa oa. E mga mia driver supakako. O le mea la le wai supakako. Ke le mea o le supakako. Koe kango mo le foi uri ala. Koe ala o vai le afka. Vale le o mia. O mea uma uaru mo le supakako. A persone. Thank God for that. O la u pau ala mea o lo te wai le tua i lo ulotu. How can I keep God in my ministry? Whawhewheo nga o tau fiofi le atua ia iai. Mat saoa, e le whea ngai le atua matautia maritangata. Ia whai mai nei tangata wana le vai mai koki, whai le li whao ngā hinga mai o le maaola. Whapela ko ai o kei I ka ngofo ima wa aina maaola. Ta te waai atu le me whaia e le atua. Le saoa. O tangata o le maalo le atua. La ku ke whaale leia mea uma. Te mana o ia whaale leia lo wainga. Do you want restoration for your home? For your family? Ia o oes tangata o le malo le atua. E sili aku oe. Ilo yoange papkeso. O le ana iso tātou manatu. Pe anga ngā o yoange anga sau e whaile mea lea. E tipiro le uru. Ame ese yoange. Lea I a koa al mea. Au koe. Sau ngoma ia Yesu. Whai mai. Ualu yoane. O e lia fo le ngā. Awa fo I. O le ua mai le au so whai mai. Na matou wha longo lae. Ingo ta whanele. O la lava e te pi sa tusi upu ma o ao. E le sau o Elia. A e leilo. O Elia la o toe alu. Ai loa nei la au tusi upu Elia la o toe alu. Whamai sole. Kua whawe fo I ling toe alu Elia. Ai whai atu lo iai masaisi. Ia la wha whenga sau Elia. Tau te leilo. Anga sau Elia sa o a mea ka o le Elia. E uma lo Elia uma. Ai na sau tangata suia Elia. Inga ia ame fo ia. Ai ai le tangata e suia kangakalanga. Now, maybe you will die tomorrow. But you are people of the kingdom of God. So what is the next person that will take that? Ea o tātou whanau. Ina ia oni tangata o le malo le atua. Teilo,
ke restore, lau ke restore inga mea o le ainga. O ta ua ilo loto le lea. Only those that are in the kingdom of God can restore all things. Me to tino lo ainga, only the ones na ora kangata la wale malo le atua, lau ke koe whaia i lei. Ngai ila uo, na mahola mai pāpea ka kai o maa ua se auso. Wa tu tanga i mai pe sainga ko kama, na mahola mai marsainga. Na malahiti mai ya, e makua mau ya kiau. Te lola ua, valus fu pea, no. Nga mahola mai ya. E wha makala mai ya ia kiau, melea. Kamai, ora sainga mua ngara kui Samoa, ora tangata mau mea. Ai whai mai, o long kupu angaronga. Ora wha lawe lawe, nga pa ua kulol mei lang whangau, e whakamala whangau. Ora te leo whangua umore a inga yuka i moama, ala fua meanga, o ave umai tangaka, aisia, e leangal. Apisa oa. Amu ia se ai. E iei tangata le malo le atua. O mea ngau ia, koe maua mai. O mea o wha umakia, e koe wha lele ia. O lou iai le malo le atua, e koe restore ai lou wala winga. E te le tamalo le malo le atua, fai a e i val fai ngolo wala winga. Fai a e wha misi. Aisia, langa pau al me koe restore ai mea, na al tangata le malo le atua. The kingdom of God can restore again your marriage. Ele ai nasa restoration to low marriage. Ki ngopo poa, e whanongur kala, anga leka mai ki o kia ka ua. Ina ua vai mai, ua vala o loa. A oso ia, e talavou au o loa, e fia kesia kuala uo ia oe. E vai atu lo o sinalo ulu, o tu ulu umu fulfulu o lo au. A mata lona e whalongu tala, o e sea mo e soo. Nau ni tala vo i le pe, tau wha aki vo ngala le mea. Au pufa wha le mea. Moi loa mai ele atua. Langai o le marriage. La i to tonu le ata o Keriso. Malangai kalesia. Melna. Ele ai se me piko siling kausinga ka. Mai lo le marriage. Na pe ar tau singo lua va mai Yesu. You must be holy, for the one who loves you, he is holy. Usulo mo pese la foi pese. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy. Tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary.
As you close your eyes, this is the time with God. This is a special opportunity for us to sit down and rest in the hands of God. Nete nofo nei ma Yesu ia te oe. Ma e fisilia oe ia te oe. Opa ia e au. Inga ia fia ngofo lo o atua pa ia ia te au. O fia e lo o atua ia te au. Ile tele o taimi o lo ua. Talo le mo oi. A wafu. Tato te le lo me te tupu le aso. Ma le aso. A wai ke sai. E avoid el me lea. Kirsiano. Telling you, death is waiting for you. Lafakali mareoki. Apa ia nei oe. Ona o lou loto ia fia nofolo wa tua ia te mai. E makua I whaia inga lama reoti a te oe. E fefe reoti a te oe. Pete la eia I la ei whatau waa o Ioane el Baptista. A le upu nei te tonu ia te oe. E makua fefe ia le oki. O le upu nei te tonu ia te oe. E pei o le fale o le tupu. E pei o la ei o le tupu. It's like whakau waala waa ia te oe, a ole mamā le te tonu ia te oe. A clean heart. E mamā lo roto. Nei lori, o le manuia o le tangata o le mālo le atu. O inana inoa, e sini atu oe. Ia Ioane el Baptista. A Ioane el Baptista. Fai mai e sili perfeta uma. Na whanau mai manama o fafine. O lou wala au winga. Savalinga I lo everyday life e koe restore o ngai pi onga ma ngai whaale tonu o me le lua lama ba e koe restore e toi whaale leia. Why? Langa o oe o le tangata o le mālo le atu.
If you want to stand, stand. Lift up your hands. Bala au fulu na mo oe nei tai au. Tua nai lo mo forma tari li bala au na. Mai fai atu i le atu a wha mangalo mai au mea lea. Pa mole mole yes. I need you at all times. Ele mo fai o